Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na kanalu Vojna strast koji se bavi svim mogućim temama vezanim za vojsku i naoružanje. A u današnjem videu ćemo pričati o jednom ruskom projektu iz Prvog svjetskog rata, a u pitanju je najveći tank koji je ikada konstruisan. Da ne bih dužio, ostavite like i pretplatite se na kanal, a mi ajmo na video. Čudovištem teškim 60 tona trebalo je da upravlja posada od čak 15 ljudi. Sredinom Prvog svjetskog rata Rusija je mogla dobiti tank visok kao dvospratna zgrada sa ugrađenim topovskim oružjem koja bi svaku tvrđavu pretvorila u prah i pepeo. Za razliku od Žinovskog Jarijeta ili tenka Oboj, ovaj projekat je bio realizovan 1915. godine u podmoskovskom selu Orudjev. Tada je slučajni prolaznik mogao svojim očima ugledati metalnu aždaju visoku kao dvospratna kuća, dugačku 18 i široku 12 metara. Zbog svog zastrašujućeg izgleda i ubojitog arsenala, ova zvijer je dobila nadimak Car Tank. Ruska imperija je 1915. godine bila u nezavidnoj situaciji. Njemačke trupe su krenule u ofanzivu na istočnoj liniji fronta i opkolile rusku armiju na području Galicije i Poljske. U prestonicu su stizale gomile pisama sa predlozima da se napravi novo oružje koje bi moglo preokrenuti tok rata. Jedan od takvih projekata je bio Car Tank inženjera Lebedenka. Crteži i proračuni mašine zainteresovali su cara Nikolaja II. Car Tank je bio ambiciozan projekat koji je u mnogome išao ispred svog vremena. Bilo je zamišljeno da kao pogon ovom oružju služi avionski motor koji bi obezbedio džinovskom trotočkašu da na neravnom terenu razvija brzinu od 17 km/h. Trebalo je da tank ima čelični valjani oklop i dva oružja kalibra 76,2 mm koja probijaju zidove. Svaki to bi imao komplet od 60 projektila. Pored toga, nekoliko mitraljeza Maxim kalibra 7,62 sa desetinama hiljada metaka štitio bi Car Tank od neprijateljske pešadije. Imperator je pozvao Lebedenka da lično dođe u zimski dvorac u Sankt Peterburgu i predstavi svoj projekat. Inženjer je doneo drveni model budućeg oružja. Nikolaj II se oduševio kada je video kako po tepihu skakuću kolica na 3 točka sa motorom na oprugu izvađenim iz gramofona. Projekat je dobio odobrenje odozgo, te je za njegovu realizaciju izdvojen potreban novac. Nekoliko mjeseci kasnije bio je gotov prvi i jedini eksperimentalni primjerak oružja, teškog 60 tona. Bila je to improvizovana mašina sa ogromnim topovskim lafetom koji je služio za kretanje, sa čeličnim oklopom i nizom drugih najsavremenijih oružja toga doba montiranih na konstrukciju. Međutim, prvo testiranje je bilo neuspješno. Zadnji valjak Car Tanka je upao u rupu, čim je mašina sišla sa postolja i dalje, tank nije mogao ni da mrdne. Ispostavilo se da je greška bila u proračunima jer je zadnji dio mašine bio preopterećen i faktički se zarivao u zemlju. Odlučeno je da se projekat usavrši, ali je usledila revolucija 1917. godine i svi radovi na projektu Car Tank su bili obustavljeni. Usamljeni čelični džin je 8 godina sakupljao rđu usred šume, da bi 1923. godine završio u starom gvožđu. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa, a vi ako ste uživali, obavezno ostavite like i subscribe i pišite u komentarima šta biste voljeli da vidite u narednim videima, a do sljedećeg videa, pozdrav!